Minister omukitinisa cyawe cy'amari mnonga umukoro wo gutebekanisiga Minister wari kwijwe imyaka 12 eyamara ari Minister mu government ya Rwangisereza mugume mutuma nkogu obururu tumparana obururu no kuronda oraje kujwekera abantu kandi entebe tekagibwa mubabero nari bashatu tari assistant MP unfortunately kora yeyona nanka batakutorana etabachi emparana umukoro wo gutandikira no kushaba okwemberwe Father Say Amayombo Orvika General wa Fort Portal Diocese arukwerwaho Reverend Father Jojuria Morwa na mukuru wa Bigure Parish Tusime Ruhanga zihiransi umutima gwaitu tusime Ruhanga abo kigenderera cyo kombeka eklezia ya parish nimurora ubwetago binyakuroho mu bubaine bitu ubwetago binyakuroho mu bubaine mukorogo Minister iriyo miliyoni 15 kandi umwezi wa speaker sentere zindi 15 ezongira hamuganda go kombeka eklezia ya parish eji wahoro mutiya kugira ati franka shi kuya leta miliyoni 15 biguri yona afunaki oje no mugiro twafuna ekitwero ekiya kucenderezaho abakonyo ndukuzarwa omukekuru wanja chiyo umuntu atakafire bakaba bene bitwero mu kanisa Honorable Minister we bari munonga kunyeta kwija kusimiraho emyaka 12 minister is not for everyone twinoho wabire minister for one year one wait sente z'urukwingana miliyoni 9 ni mwenzo zishorozi we kandi eklezia eji ebarirwamo kumara hakahumeka mu sente za Uganda ngaba Kristo shemere abo kuba waza kuba ija sente za teka kombeka eklezia zaziri sente nyingi munonga bereka ko mu miliyoni 10 gasha kwa Anthony Twine